Kia ora whānau, nau mai, hara mai, hoki mai. Mā tau ko hana, ko mere, kia ora koutou. Whānau, welcome back to Pataka Reo. Here we are, Te Aratipu, trying to put together a new kaupapa for you, Te Pataka Reo. It's all about the kai, the whare kai, your whānau, parakuihi, rānui, lunchtime, kai o te pō. We're looking at putting together another 10-week Māori language workout. The difference of this one, whānau, is we'll be endeavouring to stay in te reo Māori anake. Looking forward to working with you, Hana. Ai? Ai, kei te whai. Hana mātou ko mere. Let's see how it goes, whānau. If you're interested in doing that, click on the link above or below and join us. Hopefully starting next week, Hana. Kia whai, we're going to have a bit of a practice, but let's see how we go, whānau. Click below or above, join us, Te Pataka Reo, kōrero te reo rangatira, ko te kai o te rangatira, ko te kōrero, e rongo whakaeria ki runga kia tīna. Tīna. Hau e hui e. Tāheki e. Yeah.